То быйыл бу эпикурлук социальная газификация программатынан биэхэ уопсая 12 заявка кирен турар. Ол 12 заявкатан хүлбе 2 жылга хэттон төт договор батаанлар бут. Ол хэттон төттен хэттон бир договорун уже до границы земельного участка бардын оңорду бут. Строительный тохпут период биэне хомойох иен сакахеригорттон кылгас бай эпикадлы май бүтте даганы бул ноябрь сагалнерлы хир тоңордулы үллибит. Опсай хэттон бир хэттон төт договортан хэттон бирин оңорнулар бут. Но оны тахынан бу каламыт хайдах көңүлү даганы олону ким бир хүлбө сылга капсылы жона ким бир оңорат.